Zdravo! Evo nešto zanimljivo. Šta se krije iza zavjese? Ratovi, eksplozije, krize, prijetnje trećim svjetskim ratom, ekonomske sankcije, energetski haos, migracije, protesti. Ljudi sjede pred ekranima, gutaju naslove i u pozadini osjećaju isto – strah. Ne običan strah, nego hroničan, dubok, iscrpljujući. Kada si dovoljno dugo u strahu, više ne tražiš slobodu, tražiš sigurnost. I tu priča postaje opasna. Ono što ne smijemo ignorisati je ovaj obrazac. Prvo kriza, pa strah, pa rješenje. Svaki put kad se sistem trese, na sto se iznese novi paket mjera, nova pravila, novi nužni koraci. Danas, dok svi gledaju ratne snimke, iza kulisa se ubrzava razvoj i testiranje CBDC sistema, digitalnih valuta centralnih banaka, u skoro svakoj većoj ekonomiji. Istovremeno, pod istim pričama, efikasnost, modernizacija, borba protiv kriminala, stabilnost. Brutalna istina je ovo. CBDC sam po sebi nije đavo, ali je savršen alat za kontrolu, ako mu se dodaju pogrešna pravila. Programabilan novac znači da neko može odlučivati gdje, kada i na šta smiješ trošiti. Potpuna vidljivost transakcija znači da tvoj financijski život postaje dosije. U teoriji sve to može biti za tvoje dobro. U praksi, istorija jasno pokazuje da se,